laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الرؤوف الرحيم الصبور الشكور الودود الغفور الذي خلق البشر ووهبهم النعم وأرسل لهم رسلا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ورسلا ينيرون لهم طريق حياتهم المستقيم ويعرفونهم دينهم القويم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وصلى الله على سيد الخلق والبشير الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دعوته إلى الله وصبر على ما وجده من مشقة وأذى أيما صبر لدرجة يمكن القول عندها إنه صلى الله عليه وسلم أصبر خلق الله لحكمه وأشكرهم لنعمه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع نهجه القويم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله العظيم موضوع حديثنا اليوم يدور حول الصبر على المكاره والثبات على الحق. haray ɗum noon ɓaawo yettugol Allah o innitiiɗo nde ɗo inde heewuɗo muññagol oɗo Allahjo yawtowo zunubaaji taguɗo ɓandinke hokkimo nemaaji ɗi kontotaako no o seedori ka deftere makko teddunde wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha o neli haa e ɓandinke o nelaaɓe yamirayɓe ɓe ko moƴƴi haɗa ɓe ko añaa nelaaɓe ɓe hino jalbinana tagoore nder laawol ngurdam maɓɓe ngol laawol feewngol
ɓe andina tagore nde diina Allah fewka ka fewata laatana yo yimɓe ɓe e dow Allah ñande yawmal qiyama dalil wi'ugol Allah men andano wonɗum faalaɗa ɗum hanno men golla ɗum Allah men andano ko honɗum woni a faalaka ɗum hanno men acca ɗum ɗum noon o tagi on ɗum hujja o itti o inni hande kadi o yeetinelaɗo makko o wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur yeetoɓe dey goonga o kaka Allah iwri mono faala yo jaɓu mono faala yo yeddu yo Allah waɗe en jaɓuɓe ɗum noon hiɗen toro yurmede e kisi e dow oɗo nelaɗo tedduɗo addaɗo yo wonu lampu e aduna o yottini hoolare ko Allah hoolimo ko o laaɓani mofte ɗe o wi o acci mofte ɗe e laawol hentiningol telatangol siwona halkiiɗo ɗum noon yo Allahu dandu en halkare nelaɗo o tinni e laawol noddugol haa ka Allah o muññi e kala ko heɓimo e sattende e lorra kala muññagol o muññi haa ɗum hewti e degere tawɗo hino newani en hino wonani en goonga ka wi en kanko ɓuri muññaade tagu Allah ngun fof wonande ñaawore Allah nde kanko ɓuri tagu ngun fof yettude Allah ɗum noon hiɗen toro yurmede e kiti e ɗo yimɓe makko e jokkuɓe laawol makko ngol laawol feewngol haa ñande yawmal qiyama ñalaande tawde hay gooto e meeɗen maraka sora maraka suuɗoyo hara tawaka e nden ɗon ñalaande ɗum noon mbaawo hiwragol ɗon musidɓe julɓe hiwraandu islam hiwraandu yimɓe aljanna ɓe ka aljanna subhanahu wa taala no wi'i ka qur'anul karim wa tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam ɗum noon hiwrodiral gomɗinɓe ɓen ñande ɓe hawroye Allah ko salam ko ɓuttu ko kisiye ko daɗugol kala ko tawata hino wondani neɗɗo e sunnu o wi nokkugo walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab yaquluna salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin malaika ɓe hino naatirano yaɓe e kala dambugal e dambuɗe aljanna iɓe inna salamun alaykum ɓuttu e moɗon on laaɓi naate aljanna ko on hooliɓe ɗum noon hara yewtere meɗen nde yerwo ko subhanahu wa taala duŋi hino yiiɗo sera ko wiyete ko muññagol e dow mettefoji e tabitugol e hoore goonga o e ɗum hiɗen anndi subhanahu wa taala o amano fewtude e nelaɗo makko o sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo sifanike mo ngolɗo laawol islam o sifanike mo ngolɗo laawol ngol musidɓe makko tedduɓe ɓe addino yahude e muɗum e o amano wi'ude nelaɗo muñño dey wano ɓen ɗum muññorno fasbir kama sabara ulil azmi min arrusul wala tasta'jil lahum ɗum noon musidɓe julɓe e mawduu meɗen o hino ɓura yewtude en tuuɓi misaluji yani namasij photoji yimɓe feƴƴuɓe ɓe ɓay subhanahu wa taala wi en o yewtitiɓe feƴƴuɓe o inni ulaika hadahumullah fabihudahu muqtadi ɓeɗo woni ɓe Allah fewni ɓen ɗum noon ñemdinɓe e ngal ɗo peewal ɗum noon waɗi si tawi hiɗen ƴetta photoji e maɓɓe konde tawno ɓernde bani adama ko lo'uɗum wa khuliqa al insan da'ifa neɗɗanke tagama ko lo'uɗum ɓernde nde ko lo'uɗum haray hino haani ka anditen misaluji ɓeɗo yi'en photoji maɓɓe anden ko honno ɓe yaruno e ngol ɗo laawol islam anden ko honɗum ɓe hawrodirno e ngol ɗo laawol islam ɗum noon enen kadi wawen tabintinde ɓerɗe meɗen gollen islamu o fiyo Allah subhanahu wa taala weltano en ɗum noon ko alda e juutingol si wiyama muññaare ka luga haray ɗum ɗon ko alhabsu wal man sabu yimɓe luga ɓe wi'i wa kulla man habasa shay'an faqad sabara wa minhu qawluhu ta'ala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi haray si wi'ama muññaare elen ka haala ay ulama en e tinnare maɓɓe nden e wiƴƴitagol maɓɓe ngol e kala konngol
iɓe yaltinana en ko wiyete kon taarifu maggol définition maggol o telen ka haala telen ka sharia no noon si wiyama muññaare ka haala ɗum woni ko jogitagol e haɗugol no noon ɓe wi kala heeduɗo huunde kala jogitiiɗo huunde haray hino wi'e faqad sabara haray o ñoƴƴiinde yaani ɓe hewtini en ɗo wonde kala mamburɓe 56 ɓe windi ɗum noon waɗi subahanahu wa taala si wi ka deftere makko teddunde o wi nelaaɗo makko o jogito wonki maɗa ki wondude e ɓe wonɓe rewde jeyɗo ɓe o dimbiiji ɗi e kiikiiɗeeji ɗi tawi ko ɓe woni mo rewirde ko yuriduna wajiha iɓe faala yeeso makko ngon tun ko yi'ugol tun yeeso makko ngo yi'ugol tun himo weltaniiɓe ko ɗum ɗon ɓe woni mo rewirde ɓeeɗo wowɓe ni jogito hoore maɗa wonda e maɓɓe ɓe nganndi olamau tafsiru en hino wi'i sababe jippagol oɗo aya ko nde ɓeeɗo ɓuraysiyankooɓe yedduɓe tawɓe ko hooreɓe telen ka jawdi e telen ka laamu e telen ka mangu ɓe ari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi meɗen anndi ko wadduɗa ko ko goonga kono noon ɓeeɗo ɓe wonduɗa miskinɓe sifa wono bilali en wono ammaru en wono suhaybu rumi en e ko nandi e ɓe minen min wawata yahude ka ɓeeɗo jooɗiɗon min yaha takko maɗa min tawte hara ɓeeɗo miskinɓe ɓorniɓe lincoyi ino jooɗi takko maɗa ɓe ala hay hunde ɓe andaka min jooɗo takko maɗa hara ɓen ɗon no ɗon raɗoɓe min ara takko maɗa si tawi a raɗi keɓe on saaha min ara e noon wonden subhanahu wa taala wi nelaɗo jogi to wonkimaki jogi toki wonda e ɓen ɗon wota haaje ɓeeɗa wa a'rid anil mushrikin ɗuuro ɓen ɓen haysi ɓe hikki nokkugo ka yimɓe ɓen ɓen ɓe hikkaki nokkugo ka amen ga allah wi muñño wonda e ɓen ɗam ay wa sabru naqidul jaza wona noon kadi muññaare ɗum ko kontor ko wiyete kon kulol e ɗenƴagol ay tabital ko kulol dillugol ɗum waɗi subhanahu wa taala wi nokkugo ka qur'an e ɗengal yimɓe yiite ɓen sawa'un alayna ajazina am sabarna ma lana min mahis ɗum subhanahu wa taala wi e ɗengal yimɓe yiite ɓen ɓe wi o yeñande yawmal qiyama ka nder yiite hino fotatere e dow meɗen wulluɗen wo suniɗen wo muññiɗen wo no fota ter ɗum ɗo andini en muññaare ko kontor ko wiyete kon e kulol walla ɗenƴagol ɗum noon ma'anaji heewuɗi joli ka qur'an hara kadi wona ma'ana tabit e wona ma'ana jogitagol hino toon kadi e ma'ana tabitugol muññaare ari tawi ma'ana mum ko tabutugol subhanahu wa taala wi wasta'inu bisabr ay bisabati ala ma antum alayhi min al iman wallitore tabutugol ko wonɗon e muɗum kon e gonɗinal wallitore jokkugol ɗum ɗon tabitugol hara on yeƴaaki ka wonɗon ɗon won wonon no alhaali on wayi na yon yeƴo e goonga mo wonɗon on e gollugol oɗo islam ɗum noon woni ko wiyete kon sabru teren maka haala amma so wiyama sabru telen ka sharia ɗum woni habsu nafsi anil jaza'i wa tasakhut wa habsu lisani ani shakwa wa habsu ljawarihi ani tashwish ko wiyete muññaare kon telen makka sharia islam ko jogitagol wonkiikin gaanin kulol tabintina wonki maɗa kin jogitoɗaaki gaanin ɗenƴere gaanin kulol jogito ɗengal ngal gaanin wullitagol e tagore nde on ɗum tagore nde wawanma si allah muyanima si allah meminima lorra ko honno de fala kashifa lahu illa hu wa in yuriduka bi hayr fala radda li fadli ɗum noon jogitoɗa ɗengal maɗa ngal gaanin wullitagol e tagore nde anda ko heɓuma kon ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhtaak lam yakun li yusibak ko heɓuma kon wona ko wofaynoma ko wooguma kon kadi wona ko heɓaynoma ɗum noon jogitoɗa ɗengal maɗa ngal sertoɗa wullitagol e yimɓe ɓe ko wona noon kadi jogitagol tere ɗen gaanin dillugol ɗum wiyete sabru
telemma ka sharia islam ɗum ɗo noon hino wawa laatade si tawi jiya ɗum jogitike wonki muɗum ki wondude e ngal ɗo gomɗinal e joɓɓuli ngal ɗo gomɗinal jeegoji ɗi onagol allah malaikaji ɗi defte ɗe nelaaɓe ɓe ñalaande sakkitiinde nde e hoolagol eɓɓoore allah hayrihi wa sharri hulwihi wa murri e ɗum noon tabita e diina allah kan ɗum waɗi saykuujo gooto wiyeteeɗo e Junayd ɓaawo o inni en hino tawa e ko ɓanti darja muññaare tawde hino tawa e innde allah ɗen gonɗum assabour ɗo hino tawa e ko fanti darja muññaare holliti tawi a muññike e haray hiɗa e golle mawnuɗe neɗɗo gooto hino wiye Junaydi o inni ko honɗum wiyete sabor tajarru'ul marara min gayri ta'abbud ko wooɓugol walla ko ɓennugol ko haaɗi tat ko alda e ñirɓingol yeeso ngo ɗum woni sattede si tawiima wonda e mayre haande feƴƴa hara hiɗa tabiti hara a fottitaaki ka wonnoɗaa ɗon ɗum wiyete tajarru'ul marara min gayri ta'abbud wiyeteɗo Amru bun Usman kan kadi o wi'i e ko wiyete sabr huwa sabatu ma Allah wa talaqqi bala'ihi birrahbi waddi'a oɗo kadi wi ko wiyete muññaare e ko sabutugol wondude e Allah sabita wondude e Allah maana wondude e ko Allah yamirmaako e fottitagol ko Allah haɗumaako jarrabuyeji ɗin kadi jaɓɓoraɗi e ɓernde heltiniide anda wona ko woopayno ma ko ɗum waɗi seebu ma Ali ibn Abi Talib o maaki as-sabru matiyatun la takbu ko wiyete muññaare ko ko mbaɗɗateeri ndi tekkota ko sakko ndiyana ɗum wiyete muññaare yo Allah waɗen muññiiɓe ɗum si yawti hiɗen ndaara ko haa honto qur'ana kippi tentini e sunna laaɓuɗo on ɓural ko wiyete ko muññaare ay nulahidu anna alqur'ana alkarim ana inayatan balighatan bisabr lima lahu min qimatin kabira diniyatin wa khuluqiyya bal huwa daruratun diniyatin wa dunyawiyya ɗon hiɗen ndaara si tawi en taskike qur'ana hino toppiti hattirde e toppitagol e fii ko wiyete muññaare fi honnum sabu firi seeruɗo ko muññaare e wondi ko telen maka diina e telen maka jikku bal muññaare o ko hunde nde sertotaako e muɗum telen ka diina e telen ka aduna hay fiyakuuji aduna ɗin si tawi e muññaaki a tabitaali a wiyay an a waawata e ɗum ɗon an ɗum ɗon a waawata heɓude ɗum ɗon hay fiyakuuji jaasuɗi ɗin ka aduna woma tabita siɗi waawa heɓaade ɗum nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o maaki woɗɗite ronkugol wallinore tabitugol e nangugol sababuuji ɗi ay الصبر لازمة للإنسان كي يعيش بسلام ودينه لا ينتصر ودنياه لا تستقيم إلا بالصبر أي معنى ما نتنك وتبت ومنيو سيكو يوور كأدنا دو وندو دي بطو سيدي ويانو بطو كو بطو برنده او نادي بطو بندو دengandi bernde den kañum woni lanɗo tere ɗe inde ɓutti ɓanndu ndum fowti si tawi ɓernde nden e nde maafike ɓernde nden nde deeƴaali ɓanndu ndun tampi laamoɗa tampa si tawi e muññaaki heɓa jawdi tampa si tawi woni ɓernde ma nden fowtaaki ɗum waɗi iɗen tori subahanahu wa taala yo arsuku ɓerɗe meɗen ɗe ko wiyete kon muññagol e tabitugol e goonga o wono woniri noon kadi muññaare ko ɗum ɓuri ɗuuɗude e kala jikkuuji hiɗen anndi muññaare ko jikku muññaare wonaa ko yiyataano dariiɗa ko jikku ko sifa on ɗon sifa ɓuri ɗuuɗude e kala sifaaji walla e kala jikkuuji ɗi subahanahu wa taala fillinni fii muɗum ka deftere makko mawnude ɗum waɗi al allamatu ibnul qayyim yaqulu naqlan an il imamu ahmad imamu ahli sunna قوله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا إمام ابن القيم
o ƴeddi yewtere nden e imamu ahmadu bun hanbal imamu ahli sunna o wi'i kanko imamu ahmad muññaare e nder qur'ana o no fillinna addira formuji serɗuɗi e telen nokkeeɗi 90 muññaare kañum tum hino fillina e nder qur'ana o e telen nokkeeli 90 ɗum woni ko imamu ahmadu maaki. eyi wona noon kadi karama foojo ino windi deftere wiyetende qutul qulub nguure ɓerɗe ɗe en anndi no woniri noon ɓanndu ma ɗum no woodi ko ñaamata fiyo ndu wuuru ɓernde nde kadi hino mari nguure tawi ɓernde nden weelaama a tampi yo Allah dandu en o sifi immorde woɓɓe e annduɓe o wi ko honɗum ɓuri moƴƴude wona muññaare subhanahu wa taala jantike fi muññaare e nder deftere makko teddunde nden e telen nokkeeli 90 o wi men annda hay huunde Allah no janti nde ɗo kontore si wona muññaare ɗum noon hiɗen tori subhanahu wa taala yo waɗi en muññiɓe subhanahu wa taala o wi nokkugo e nokkeeli ka o janti fi muññaare wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru o yewta fi bani israil mi waɗi e maɓɓe yeesooɓe ɓe hino fewna yimɓe ɓen ɓe hino feewira sabu jokkugol yamirore amen honde saa noon ɓe waawi feewude lamma sabaru ko ɓaydi ɓe muññike nde ɓe muññuno ɓe feewi Allah wi nokkugo kadi hollugol darja muññaare wallahu yuhibbu as-sabirin o wi fi ayatin ukhra inna allaha ma'a as-sabirin nokkugo inni Allah no yiɗi muññiɓe ɓe nokkugo inni Allah no wondi e muññiɓe ɓe aya goo ko ka ali imrana aya 156 aya goo ka anfal aya 46 iɗen toro subhanahu wa taala yo waɗu en yimɓe muññiɓe iɗen jantoɗo seeɗa waɗa misaluuji e yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ko yowiti e muññagol e dow ko wiyete kon mette fooji inna min abradi sifati almuminin alsadiqin alsabru ala alshada'id walawla lama fataha alfatihun walama hajara almuhajirun فالإنسان بطبعه ضعيف يتأثر بأقل شيء في الوجود حتى بالشوكة يشابها ولكن من تصبر يصبره الله ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في صبره من إيذاء المشركين له ɗumman ino tawa e sifa ɓurɗo feeñude e sifaaji gomɗinɓe goonguɓe ɓe muññagol e hoore sakkendeji ɗi sabu si wonaano muññaare waawataano uddutude leyɗe ɗen uddita ɓerde tagoore nden tuta imaane e majje ɓeeɗo darinooɓe heɓi ɗe ɗo udditale eɗen nganndi wondunooɓe e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fatahul qulubo qabla al bilad ɓe uddutu ɓerɗe tagoore nden attoɓe uddutude leyɗe ɗe si wonaano tabutugol maɓɓe muññoo ɓe waawaano heɓude ɗum ɗon feruɓe ɓen kadi ferataano si wonaano muññagol ngol neɗɗo accataano ɓeyngure mum jawdi mum koɗanɗe mum ka anndi ka jibina o yaha nokkugo tawa ko eggugol diina kam walla ko laawodugol e diina kam wonaa fii tono adunayankeejo si wonaano sabu muññagol ngol no waɗi si tawi muññaare hino mari prix seeruɗo neɗɗanke e jikku muɗum o ko lowɗum hino battinora hino lo'ira hino maapora ko ɓuri fanɗude e huunde e oɗo aduna ko ɓuri fanɗude e piihoy aduna si heɓiimo a taway himo maafo himo suno hay si tawi bullal yuwiimo a taway himo battinora ɗum ɗon ka wonki makko kono tum mo muññike Allah tabintinaymo e muññaare ina woodani en e nelaaɗo Allah o ñemtinal moƴƴungal e jokkirgal laaɓungal e nder muññagol makko o e lorraaji ko heefreɓe ɓen laatino hino lorra mo nelaaɗo Allah yurmende Allah yowni e makko waqafa fi ghazwati uhud ala shuhada'iha waddamu yanzifu min wajhihi alkarim wa huwa yamsahu addamu anhu wa yaqul kayfa yuflihu qawmun adumu wajha nabiyahum la in amkanani Allahu minhum la af'alanna wa af'alanna wa af'alanna kaza wa kaza ɗum noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama e ñemtinal e muññagol makko o darino
ñande jihaadi uhudu ndi e dow sahindinaɓe ka jihaadi eɗen andi ɗo subhanahu wa taala wi'i e si tawi woni on hennama masibo eɗen andi capanɗe jeeɗiɗo e ɓurɓe jogaade degré tawaɓe jogiiɓe degré e sahaba en sahindinano e nden ɗon nokkure nelaɗo dari o yii ɓeeɗo ka waali ƴiiƴan hino yalta ka yeeso makko ɓaytiɗe andi o hewtano ñiiƴe makko hela hoore makko nden yeeso makko ngon barmina jandinada ka hoore makko o dari himo fitta ƴiiƴan ɗan kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi'i ko honno allah malirta yimɓe barminɓe yeeso annabajo maɓɓe o fiitum himo noddiɓe e yoɓe wi'u la ilaha illallahu ɓe male o inni si allah hokkilan doole e hoore ɓeeɗo mi waɗay ɗum ɗo allah subhanahu wa taala heɓɓiti ɓernde makko nden wi'i mo muñño ko wona noon kadi o dari o yi'i kanko nelaɗo e o yi'i suddiɗo gono wiye hinda himo seeka ɓernde oɗo battirawo makko tawanoɗo eɓe o ɓuri yiɗude hamsata alayhi salam himo yaltini heyre on ɗon nden himo ŋatande o fafande ka leydi himo taƴa noppi bappa makko wiyeteɗo hamsa o e kinal makko ngal ko o holɗo himo waari ka jaarendi ƴiiƴan hino yalta e makko kanko nelaɗo sallallah alih w sallam o dari o seedori ɗum ɗo gite makko tedduɗe ɗe yurmede allah yoni e makko kono dow ɗum ɗo fof laqad sabara arrasulu sallllahu alayhi wa sallam wa nazala qawlu lhaqqi tabaraka wa taala yusallihi wa yad'uhu ila sabr akthar fa akthar yaqulu subhanahu wa taala wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun tawi ɗum ɗo fof e haaɗude muɗum e sattude muɗum nelaɗo o muññi jippiɗon e ɗon e makko yewtere allah gonguɗo o himo tabintina muññaare ka ɓernde makko himo noddamo e muññaare ka ɓuri laawol gootol allah wi'imo muñño joddi muñal maɗa ngal wonaali si wona ka allah huwata suno e dow ɓeeɗo huwata pilanji ɓeeɗo eɓɓoreji ɓeeɗo fiyo islamu ɗaano wata ɗum maapine ɗum noon eɗen tori subhanahu wa taala yo cuɗiɗe e muññaare allah janti ɗum ɗo e suratul annamul aya 197 ay subhanahu wa taala wimo tabutu e muñal ngal joddi muñal ma ngal wonaali ka allah si wona ka allah wata suno wata a maaɓo e eɓɓore ɓeeɗo eɓɓoɓe eɓɓoreji bonɗi fiyo islam ma ajmala sabru ibadallah fa bihi nastati'u an najtaza ma ya'tariduna fi ma'tariki alhayati min shada'id wa man yatasaffa tarikh al-umam as-sabiqa wal umam al-hadira التي لم يرزقها الله تعالى التحلي بالصبر يجد الانتحار ويجد السخط والحزن بعد الحزن إذا أصابهم البلاء أي الذي متبت إمنيار تنم سبجل توسن ودك لبرا ومنيقل دون النبي يوسف النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام لسن هب نومو حتى قل بيت مكو حتى قل كدي أويا بيت مكو كندن ويونو ko fa sabrun jamil muññaare ko moƴƴuɗum wallahu almusta'anu ala ma tasifun ko muññagol ngol ɗum wawirɗen taƴude yawtude lumba ko woni falade en enen ndeɗo tagore e ko wiyete kon fi mu'tarakil hayat e nder gerɗan ɗo gurdan ɗum hino waywa wambaran jarrabuyeji ko muññaare nde wawɗen yawtirde ɗiɗo baaruji hara en tampali ɗum noon musidɓe julɓe si tawi neɗɗo o taskike tariha moftaji feƴƴuɗi e moftaji fewndiɗi ɗiɗi allah arsikali muññagol o taway e maɓɓe ɓittendi o taway e maɓɓe hay wartagol neɗɗo hino warto e fii ko alana wonana neɗɗo hino suno ha halka wonki muɗum e fii hunde nde alana wonana amma noon amma ummatul habibi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam فمهما فارقت من الأحبة والأعزة ومهما أتردها من ثياب فشعارها الصبر بالله ومن الله أما مفتي نلاد صلى الله عليه وسلم أما مفتي إسلامه فصن كلانو بسرتي إيوالدئ سيكو ويلدئ ماذا ماي سيكو أسرت إيوالدئ ماذا سيكو تدد ماذا ماي ولا أسرت إماكو سرت غلان ما ينكوال
e kala sattendeji ko fewnditi e dow neɗɗo on ko faɗi neɗɗo o haray kanko conci makko ɗin ko muññorgol sabi Allah e muññagol e dow diina Allah ta moɓɓere laaɗo ɗen haray ko ɗum ɗo woni ko Allah subahanahu wa taala yamiri ɗe tawi hiɗen jantoɗo issa gooto fiyo en faamu issaji yimɓe feƴƴiɓe ɓe ko honno ɓe muññorno ɗum noon ta'ammal ma'i hadihi lqissa litudrika ma kana alayhi sabiquna min attahalli bisabr haray miɗo jantoɗo issa fiyo en faamu e sifaji tedduɗi mawnuɗi e muññaare ɗi yimɓe adiɓe moƴƴuɓe ɓe cuɗorno ɓe waɗi ɗum ɗon conci maɓɓe ɓe waɗi ɗum ɗon jikku maɓɓe ɗum noon ari e yewtere waɗi ko khalifa ummimo wi'e alwalidu bun abdulmalik ɓayti woni arabejo on ari ka makko o wi ko an yo amira almuminin hankin hari komin ɓuri risude yimɓe ɓe fof komin ɓuri dolnude e yimɓe ɓe fof komin ɓuri ɗuɗude ɓeygure e yimɓe ɓe fof o wi noon kono wal yawma sirtu wahidan faqir amuddu yadayya ila nnas hande noon mi wonti weddiɗo mi wonti baato miɗo fonta juuɗe am ɗen faade e yimɓe ɓe oɗo amira almuminin o haawi ɗum ɗo o wiyeteɗo abdoulmalik o haawi ɗum ɗo o jaabi fa qala lahu lwalid kayfa dhalika ya ahal arab ko honno ɗum ɗo woniri hankin hiɗa alɗi hiɗa selli hiɗa mari ɓeygure hande a wonti baaso an tun hankin e han ɗum ɗo ko jokkodir ɗum honno ɗum woniri ay neɗɗo on jaabimo e mi laatino miɗo yaha riwaya goo wi'i miɗo nanga wondude e ɓeygure an e gorol an ngol fof miɗo mari suddiɓe nayo miɗo mari ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe miɗo mari geloɗi miɗo mari puƴƴi ay fa jalastu fi wadin bayna jabalayn fajtahana albariha sayl akhadha ibli wa ahli wa farartu ala suhuri ljibali ata'allaqu biha o wi'i ɗum noon ɓayti ɗum ɗo waɗi mi ari meɗen jooɗi e hakkunde no wireten ni aynde hakkunde pelle ɗiɗi waame ma wi'en wambaran iwri ka iwrata ari ilni kala ɓeygure an nden e jawle an nden mi wonti aaden gooto mi wonti mi jogi mi yehi ka hoore fello miɗo ƴawa e hoore leɗɗe ɗen fiimi yomi hiɗi ɓayti woni weeti mi yiitaali jelooba mi yiitaali puccu mi yiitaali suddiiɗo wonaa ɓiɗɗo si wonaa fay kum gootum muynay kum tawmini kum yowi e hoore nokkuure toowutunde e hoore leggal jippinmi kum ɗon fay kum so jippinmi boobo on ɗon yi'umi kadi ngelooba an woota yoƴƴinmi boobo on wi'umi yomi ndaariti mi hetta e mbaaɗo ngelooba an mi yahaali haa mi muutoo e haa nanumi fay kum kum hino wulla ɓayti mi yeƴƴitike fa wajadtu ri'ban akhadahu min ra'si wa dhahaba bih tawmi bonooru walla ndondu ino maɓɓi fay kum kum maɓɓori kum ka hoore ino dogita e muɗum mi wawata kum hettude e miɗo hande kadi noon mi woni ɓeyduɗo wembaade wi'umi joni omi jokku ngelooba man mi ndaara si tawi mi hetta e mbanɗon mbete o wi falamma wasaltu indaha haajat wa maajat wa darabatni bi khuffiha ala ra'si fa saqattu ala al ard fa faqadtu al basar wa qad ahdarani ahadu ar-ra'yani ila babik faqidu al basar wal ahli wal maal nde hewtitinomi ngelooba mba ñuubi mba latimmi ka mba latimmi ɗo yenumi ɗon immagol an tawi mi wumi gite an ɗen hande kadi noon tawi ko goɗɗo ɗowimmi addi ka maɗa ɗo ka dambugal maɗa hande kadi wona gite wona ɓeygure wona jawdi wona ɓiɗɗo waɗi tawi miɗo fonta jungo an e yimɓe ɓen hande kadi mi wonti ɓurɗo wasude e yimɓe ɓen telemma e ɓeygure telemma e jawdi telemma e tiiɗal oɗo ko sifani ɗum ɗo oɗo amir al muminin tawnoɗo hino wurno fewndo gurdan tabi'ina en ɓayti ɗum ɗo waɗi oɗo amir al muminin o neli e neɗɗo gooto gando gooto tinniɗo
no wi'e urwatu bone Zubayr oɗo ko goto e taaniraɓe sayyidina Aboubacry ni Siddiq radiyallahu anhu oɗo ko neɗɗo gandu ɗum hebbinɗo aduna on fewndo muɗum nunɗal hebbini aduna on gandal e jokkugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo tawi ko wiyete kon kañum kadi nambara ino heɓi ɗum on ɗum woni nambara on tawi Abdoul Malik ino neli e makko yo yahu o koɗomo nde tawno ko neɗɗo moƴƴo o yamiramo o haɗam ɓay o yehi ɓe hewtoyi imo wondi e ɓiɗɗo makko goto mo ɓuri yiɗude kanko Urwatu bone Zubayr e taanirawo sayyidina Abubakar o ɓiɗɗo makko o ƴawi e puccu ɓay o ƴawi e puccu ngu murɗimo o yiwi ka puccu ton o yani o maayi ɓiɗɗo oɗo taalibaɓe kaɓe gaynata surrugol mo ɗon nawnaare heɓi o ɗo taalibajo ka koyngal docteur ɓe ɓen lamɗo on nelani kala docteur ɓe ɓen fewno ɗon ɓe indi si tawi woni masalan no wiirete ni joni suɓum si tawi woni ngal ɗo koyngal saƴaka nawnaare nder raaɓay ƴewa jokka koyngal woni ko mangol ngal ɗo koyngal saƴe docteur ɓe ɓen wi'i oɗo neɗɗo ko diiduɗo ɓe wii joni nde tawno heɓe andi taƴugol koyngal wona sama kala ɓe wii yo accu o yara feere seeɗa si wata o fiilinno muuteni o jaabiɓe kanko Urwatu bone Zubayr mi jogata ñawore Allah nden mi yaha e yettugol Allah o wi muññanelan haa simi nangi juulugol waɗon ko faala ɗon ɓay to nangi juulugol yantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala docteur ɓe ɓen ari taƴi koyngal ngal o andaali ɓe ƴetti koyngal ngal ɓe waɗi e nder nebbam wultan ƴiƴanɗay yo taƴu kanko neɗɗo on mo jokki jantagol makko inde Allah subhanahu wa ta'ala e o memminaaki kanko oɗo e tabi'inajo taanirawo sayyidina Abubakar wiyeteɗo Urwatu bone Zubayr ɓayti ɗum ɗo waɗi ɓe taƴi koyngal ngal o inni docteur ɓe ɓe yo ɓe jonnumo koyngal ngal ɓe ƴetti koyngal ngal ɓe jonnimo o wi'i mi yetti Allah o okkunoɗo lan calɗi nayyi juuɗe ɗiɗi e koyɗe ɗiɗi jon noon o ƴettiti calum gootum o accanilan tati o inni yettore woodani Allah e dow ko o ƴettiti kon yettore woodanimo kadi e dow ko woodi goo ɓayti ɓiɗɗo makko on kadi iwi ka puccuyani maayi ɗum ɗo wonno ko o wi Allah o kiilan ɓiɓɓe nayo riwaya goo no wi ɓiɓɓe jeego o ƴettiti gooto o accanilan tato riwaya goo inni jowo yettore woodanimo e dow ko ɓokki kon yettore woodanimo e dow ko ƴettiti ko ɗum waɗi subhanahu wa taala wi en amma gomɗinɗo kan o woodanimo e kala ko heɓi mo ko inna lillah wa inna ilayhi raji'un ɓay joni oɗa arabejo sifanike khalif amir al muminina on ɗum ɗo o noddi oɗo ganɗo Urwata bone Zubayr ko sifanimo ɗum ɗo o wi yo oɗa arabejo sifa ko heɓi ɗum kon e perdirede jawdi hiɓɓe ɓey nguure e gite yo sifano Urwatu bone Zubayr nde ɗo yewtere o anda jaka hino e yimɓe ɓen ɓurɗo mo jarrabuye ɓayti yo sifanike mo ɗum ɗo oɗa Urwatu bone Zubayr o wi'i mi yetti Allah moƴƴorɗo e amen e dow moƴƴereji ɗi o ɓurniri men e dow heewɓe e yimɓe ɓe min simiɗo wullitade joni koyngal an no taƴa oɗa sino ɓeyngure muɗum e jawdi muɗum e gite muɗum e cellal muɗum fof no yehi tawi ko ɓiɗɗo goto mi woni wiide no mayanit oɗa fof yehi ina hay hunde heɓi haray musidɓe julɓe wa hakada daraba السابقون المثل الأعلى في الصبر امتثالا لأمر ربهم اصبروا وصابروا وطمعا في ثوابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب haray ko wano ni musidɓe julɓe ɓeeɗo moƴƴuɓe adiɓe waɗirani en misaluji towɗi e muññagol nokku ko Allah hawiunoɓe muññe ɓeydon muññagol e tanƴinagol baraji Allah nokku ko subhanahu wa taala wi'uno muññiɓe ɓe
ɓe hunnanoyte baraji maɓɓe ɗin ko alda e kontugol e aya sappo dogal يقول ابن القيم عند قوله تعالى بغير حساب أي كالنهر المتدفق يصب الله عليهم الأجر صبا لا يحده حد ويوم القيامة يقول الله للصابرين خذوا ما شئتم إلى أن يقولوا اكتفينا يا ربنا أي إمام ابن القيم الموئة تفسير قولوا آية بغير حساب وي أي سبحانه وتعالى هنا ويندنا ببراجي wano andirɗa hoorema ceangol hino duñodira baraji ɗin himo hibbaɗi e maɓɓe hibbugol nokku ka wawataɗi kontude kontowo ñande yawmal qiyama allah a wi'ana muññiɓe ɓe ƴette nder ko faala ɗon e moƴƴere haa kamɓe tigi ɓe inna min yondinori ɗum ɗo ko an yo joomi amen waɗi ya'lamu kullun minna anna sabr ibtila'un min allahi li ibadi yaqulu subhanahu wa ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع alay haray goto kala e meɗen hino haani andude e wondema muññaare ko sifa mo allah subhanahu wa taala jarribori jiyaɓe makko ɓe allah wii ka deftere makko teddude e aya 159 haa e 159 e suratul baqara allah wi wallahi mamin jarribor on wallahi mamin jarribo on ayo innaalno gasa min jarriboto on o wi ko wallahi min jarriboto on min jarribora on piiji immorde e kulol heege ɗuytoreede telen makka jawle no nanirɗen ooɗa neɗɗo heɓiri e ka wonkiiji e nawnaare mayde mayreede e ka dimɗe allah wi noon weltin muññiɓe ɓe ɓe tawɓe si tawi heɓiiɓe ko wiyete ko musiba kala ko satti e ɓernde maɓɓe si heɓiiɓe ɓe wi'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen ko allah jeyi men yiltitorgal amen ngal ko ka allah allah wi ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ɓeeɗo yurmede e ɓuttu wonani ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni fewɓe ɓen ɗum noon hiɗen tori subhanahu wa taala yo culli e muññaare والصبر عباد الله من عزائم الأمور لا يتخلى به إلا ذوي الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والإيمان الذي لا يتزعزع الذين لا يتزعزع إيمانهم muññaare ko hunde ɓurde mawnude e fi'afuuji cuɗorta muññaare si wona jooma faale dolnuɗo faale honɗum faale ka nelaaɗo wi'ayno ko gurdan alaa si wona gurdan akhira ɗa naa dey jooma faale aduna ko jooma faale akhira tawa ko faale dolnuɗo fi heɓugol akhira e pellital goongungal e jooma gomɗinal tawa ko gomɗinal ngal yeƴotaako hay gomɗinɗo neɗɗo julɗo imo haani tabutude ɓura felde imo haani tabutude subhanahu wa taala imo inni en wona yen tawe e tawɓe ko la ilaha ulai wala ilaha ulai tawaka e ɓeeɗa tawaka e ɓeeɗa no enen wireten e haala meɗen tawa no wayi duwano ko wiyete kon huuɗo ɗatal kala ka iwruɗa ko ton ko fewtirta haray gomɗinɗo wona no wa'ata ay subhanahu wa taala wi'i wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi l umur si tawi on muññike on huli allah ɗum ɗo ko tawa ɗum e ko fellitana on jarraboye ko fellitana ɗum on onon tagore nden ɗum noon si on muññike on huli allah haray baraji muɗum ɗin hino mawni hadisaji yewtuɗi ɓural muññaare e darja muññiɓe hino ɗuuɗi hino ton elaɗo maaki wa ajaban li amri lmumin inna amrahu kulluhu lahu hayr wa laysa dhalika li ahadin illa lilmumin in asabatuhu sarra'a shakar fa kana hayran lah wa in asabatuhu darra'a sabar fa kana hayran lah sahihu muslim yani jusu sappo e jeetataɓo sengo 195 e nelaɗo maaki kaawe fiyaake julɗo o si julɗo o o hawni ɗum e fiyaake makko on fof ko moƴƴere ɗum alana hay gooto si wona julɗo si tawi heɓimo weeɓeende o bungaali
o weltanike Allah ɗum ko moƴƴere wonande si heɓimo lorra o taƴaake o muññike ɗum ko moƴƴere wonande mo yewti yewtere nden imam muslim ɗum noon sahabajo gooto hino waɗana en ɗo misal mawnungal e misaluji muññaare oɗo wiyeteɗo hababu bunil erd oɗo tawnoɗo wa qad azabahu lmushrikuna wa naalu min yaqul ay habab shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli lkaaba فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه تو أن تاكو إلي الله ولي نلا جابي مهندم هندقل جنجنمو كان فتاها باجو إتنا قمتين دو لا والندقل كأنك هنوي laawol islam ngol ko honno wayi ko ɗum waɗi hay julɗo ko waajibi e makko nde o annda laawol ngol sabu so annda laawol ngol a wawata taɓatude e makko annda laawol ngol ko honno wayi sabu so a hokkitiɗo joni misal a hokkitiɗo lagine goɗɗo yeetike ma laawol ngol no ɗaati no gollona ha naatoya tawi no wona no woniri laawol ngol ko gayde tum e pelle e tournanji sattuɗi goɗɗo wolanima noon a miiji ke noon ko laawol ɗaatugo so a yehi ha won nokku a tawri noon si tawi Allah subahanahu wa taala faabaki ma sikka hewtoyey a yiltoto hay andugol laawol ngol no tawa e ko wallitoto wonɗo e laawol ngol ɗum neɗaɗo o andini oɗo ka jangingol kana gomɗinɗo o inni andu laatinoke e ɓen additiɓe on gorko hino nangeteno ngayka jase o ƴette o darne ka ngayka ton seeran adde fare ka hoore makko fecce haa o wona taƴe ɗiɗi taƴo ɓe yanira sembe o wi andu kadi neɗɗo hino ƴettetenoo feeñe njandi ƴette sikke hakkunde guri makko min e ƴiye ɗen sancire tewu ngun tawa no feeñirta feeñe ma ɗen sukunu maɗa ɗum ni kono wona cikkireede ka ɓanndu sance o wi adiiɓe ɓen laatinoke ɗum hino waɗe e hoore maɓɓe o wi kono noon ɗum ɗo waɗi kono ɗum ɗo sakkotano ko sakkanoki hay gooto e maɓɓe e gollugol diina muɗum tan fi on ɗum hiɓe wondi e al iradatal al qawiya ɓe wondi e faale dolluɗo siɓe andi ko holɗum heɓata aljanna o nelaɗo maati wallahi on hawju Allah no jogii timminde fiyaake kaaɗo diina makko yuriduna liyutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walaw kariha alkafirun walaw kariha almushrikun ay Allah ko timminowo kaaɗo diina makko nelaɗo inni Allah no jogii timminde ka oɗo fiyaake haa waɗɗiiɗo yaa iwde ka nangin fuɗata ɗon haa kange mudata ton haa o hulaa hay hunde si wonaa Allah e si tawii himo jogii dammoy wota ndondu walla bonooru luttutumo ka dammi makko kono noon on hawju hay tasta'jilun hiɗon hawji ɗum ɗo ko andingol kala gomɗinɗo ko honno laawol islamu ngol ngol wayi so anndaani laawol ngol a waawataa taɓatude e maggol ay inna ma'rifatu du'at sunnatullah ma'a du'ati al-haqq qadiman wa hadithan wa kayfa imtahana Allahu ar-rusul wa atba'ihim anna hadhihi al-ma'rifa لمما يخفف على الدعاة وطأة المشاكل والمحن إذا أوذوا في سبيل دعوتهم ولا بد أن يؤذوا أي أندقل نردو الإسلام لا والألغل وندد نردو بأولو غوغا كتم كتم نردو بتكتب بي ونسفر بالدوني خباب بن الإرد تمو بمكو ko fewndi hande e aduna o andugol noddoɓe ɓe ngalɗo laawol e ko honno Allah jarriborno nelaɗe ɓe e jokkuɓe nelaɗe ɓe ngalɗo gandal ko tawa ɗum e ko newinanta ɓe ko wiyete kon yaaɓande walla sattede jarrabuyeji ɗin sitay ɓe lorrama e laawol noddugol maɓɓe fayde ko la budda an yuɓdu o ma ɓe lorre ɗum ɗo ko sunnatullahi
وهذا مما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما زاره في صحبة خديجة أم المؤمنين ليخبره ما جرى له في جبل حراء مع جبريل، مما قاله ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذ. أي تندو ونو كماودو غوتو ورنودو fewndo wahyu fuɗɗoto jippaade e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyeteeɗo warqatu bun nawfal. oɗo nde wahyu jippino e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka haaru hira, o miiji ko bone woni mo heɓude, walla ko wiyeten kon ko jinna woni mo heɓude. o wari ka yumma hadija, o inni ha awa dey goɗɗum heɓiilan ka fammeere. yumma hadija e makko yaadi kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a warqatu bun nawfal. nelaaɗo sifanimo ko yi'i ka fammeere ko, ino tawano e ko wi'i kanko warqat nden ñande wi'uno o wi'i nelaaɗo si tawiino ñande yimɓe maaɗa ɓe raɗoto ma ɗo har miɗo wondi e ngurdande ñande, wallahi mi jokketeno. nden ñande nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam a wandi ko o yaltinteeɗo makka, o landi kanko nelaaɗo awa mukhrajiya, yani komi yaltinteeɗo makka. o jaabi kanko mawɗo on hay gooto addata sifa ko adduɗa ko si wona ko o lorreteeɗo. ɗum ɗo ino tawano ko o yewtimo kanko mawɗo on, o yewti nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ay tilka sunnatullahi ma'a du'ati alhaq wa lan tajida li sunnati llahi tabdila wa lan tajida li sunnati llahi tahwila. ɗo o laawol allah ni wondude e noddooɓe islam ɓe. ɗum noon allah inni a heɓanta laawol makko ngol wattitoowo no o organisiri noon waawɗo tantude ala, no o organisiri noon waawɗo yiltude ɗum ɗon ala. haray ko ya anndu ɗum ɗo an gollowo islamu o e nder ko wonɗa gollude islamu ko. ay walaw dahabna ibadallah linara kayfa asat awalu risalatin ila ahli l ard وهي رسالة نوح عليه السلام لرأينا الرسول نوحا يقاتي من قومه صنوفا من المشاكل من سخرية السفهاء وإناد المعاندين، وعلى الرغم من ذلك نراه يجابه الجاهلية ويصدع بالحق أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أي تتبعي يهي هدن إيوة هدن تفنو كهن wuurirno nelal adingal e yimɓe ndiɗo leydi, nelal allah attingal ngal e yimɓe ndiɗo leydi. ko honno ngal wuurirno e ɗum woni nelal annabi nuhu alayhi salatu wassalam. e yi'ay oɗo annabajo annabi nuhu alayhi salatu wassalam himo gerda immorde e yimɓe makko ɓe nooneji immorde e jarrabuyeji, immorde e jalgol majjuɓe ɓe e kandalɗagol oñiɓe ɓe. e dow ɗum ɗon fof wi'en mo kanko nelaaɗo nuhu alayhi salam himo fewtida e oɗo jahiliya e ɓeeɗo yimɓe himo noddaɓe ka islam, himo ewno goonga o yeetoɓe ani ibudullaha wattaqu wa ati'un. e dow ko wona lorrede kon faw tarihaji no yeeti en wonde kenen ɓe piyaynomo haa ɓe ƴettamo kanko annabi nuhu, piyamo haa hakkil makko bona, ɓe ƴettamo ɓe liɓoya ka ñooge. si tawi wonni haa hakkil makko arti o inna allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. allah fewnuɓe yimɓe am sabu ɓe anda, sabu naatiyo jiima makko heewo wonnoɓe noddude, naatiyo ɓanndu makko jalbo onno wonnoɓe noddude e muɗum ko e konko woodani ɓe malal maɓɓe ka aduna ɗo e ka akhira. ɗum noon e dow ɗum ɗon fof himo ewnotono goonga o wi'a rewe allah hule allah doktoɗon ay walaw tarakna nuhan wa tamarrud aljahiliya linara tilka almihna allati asaha khalilu rrahman ibrahima alayhi salam إذ جاء إبراهيم قومه بأسلوب لا يتوقعونه إذ قام بأسلوب يهدم الجاهلية ليبني على أنقاضها الإسلام الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سعى فيهم صيحة الحق قائلا
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أي كتابي سرتي النبي نوح عليه السلام سندل تقول مجد به فيو إن يو أونو جربه مورنو إمودن كدي أونو أن نباجي الله إبراهيم ولدي تو الله لأن نبي إبراهيم أرنو كيم بمكو o ardi e formo o ardi e noddanduɗo ɓe habbanoki e hunde nde yanano ka hakkil maɓɓe o darori laawol ngol hino yirbina ko wiyete kon jahiliya ko wiyete kon newre majjere fiyo o mahu e rampilati majjere nde ndeygo islamu ngu oɗo islamu andanda hoorema Allah jabata golle woti wona oɗo kala ɗaɓɓuɗo laawol har wona islam ɗum jaɓantake mo on ɗon ka akhira ko tawaɗo e perduɓe o noddi e maɓɓe noddaɗo gonga himo wiya o reway ko hina Allah konko nafata on hunde tampinta on o wi dey bismoɗon e koko wonɗo rewde har wona Allah hanino ka haqqilon ay فهاجت الجاهلية وقررت أخيرا للتخلص من الرسول ورسالته وأصدرت قرارها القائل حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين بيد أنه صدر من السماء قرار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأبطل هذا القرار مفعول قرار الجاهلية ولله الحمد والمنة هكذا امتحن الله الرسولان الكريمان ولكن العاقبة للمتقين وهكذا موسى وعيسى عليهما السلام أي مسيط جلبه لا والكسل ولي والبي والإبانتال قال النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك ولدين ودان غونغا o landike o reway ko hina Allah ko nafata o lorrota o hunde immande majjiyanko ɓe ñiiɓini ɓe waɗi ko wiyete kon no nanirten ni angeleɗen no wiya communiqué final communiqué ɓe wi ɓe eti dandagol e nduɗo noddano makko yawɗo nenaɗo e nema makko ngal ɓe wi sunnemo yottano ɗon Allahji monɗin si tawi on gollay ɗum kono noon iwri ka toowal ka asama ko wiyete kon qararu tabutuɗo wi'ugol ko an yoyite wonu ɓuuɓu ɗum tawa ko ɓuuɓol hisinaygol Ibrahim ɓe faandanimo eɓɓore bonde mi waɗi ɓe perduɓe oɗo e ndeɗo ñaawore tabutude iwrude ka asama bonniti ñaawore jahiliya nde wodani Allah yettore e tiiɗal wonani Allah jarriboni ɓeeɗo nelaaɓe ɗiɗo tedduɓe kono noon taskitorde moƴƴere nden ko wodani ko hulooɓe Allah ɓe yo Allah waɗi en hulooɓe mo ɗum noon wona noon annabi Muusa wona noon kadi annabi Isa yurmede Allah yowne maɓɓe hara inchallahu si tawi woni en juuli eɗen jokkito bayana on yerwo ko Allah mooyi ko wawetengol andirde ko ka deftere Allah e ka sunnanelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en yewtama yewtereji seeɗa immorde e annabi Nuhu hattaɗo nelede hoole ɗiɗo leydi o raɓɓiɗi holno o yaadirno yimɓe makko ɓen
ha hewti annabi Ibrahim wi'uɗen ko wana noon kadi annabi Musa ɓe gandi o fuɗɗodirno e jarrabe on ka o jibinede makko tawi ɓiɓɓe worɓe jibinaɓe no ɗaɓɓitede haa ka Allah subhanahu wa ta'ala yahuno haa o inni en Firawna e yimɓe muɗum ɓen yeddi hono fa akhadnahu akhza azizin moqtadir min nangunomo nangande waawuɗo nangande hattanɗo wona noon annabi Isa alayhi salatu wassalam tooñaaɗo tooñangeeji ɗi alaa hattoode woɓɓe inni ko ɓiɗɗo jeeno woɓɓe inni ko Allah woɓɓe inni ko ɓiɗɗo Allah ko wona noon kanko kadi o yaadiri e jarrabuyeeji ɗi ko wona noon kadi haa hewtinelaaɗo meeɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam e ɓe jokkunooɓe mo no yewtirnoɗen seeɗa ɓayti woni annabi Nuh annabi Isa alayhi salatu wassalam ngurdam makko lanni e hoore leydi ndi feƴƴi ñalaaɗe feƴƴi lebbi feƴƴi zamanuuji haa woɓɓe wii ko duuɓi 590 walla ko nandi hen ɗum noon haa yaltitoyi waqtu bozoohe fajiri l'islam sa'a yaltutugol feeral islamu ngal kadi min jadid adiɓe ɓen ko islamu golli haa hewti e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam feeral ngal ɓeydi yaltutude min jadid immorde e heydutugol ngol sansotaa ko haa ñande yawma alqiyama ayi ngal ɗon feeral yaltiti no qur'ana wi'iri min waadin gayra zi zar min indi baytillahi alharam bimakkata almukarrama fa wulida muhammadun alayhi salatu wassalam وترأرأ فيها فعرف عند قومه منذ صغره بالصدق والأمانة فكانت له شخصية وكسب سعدية بأخلاقه الكريم حتى شهد له الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم أي نالدو بير يلتتي immorde hollande nde andanda hoorema remuru gasata e muɗum jibina ɗon oɗo nelaaɗo tedduɗo o mawni o andira ka yimɓe makko ɓen iwde paykuyagal makko gongugol e hooleede laatanimo neɗɗo yaagal teddungal e fajjitagol e jikkuji tedduɗi haa subhanahu wa taala seeditanimo sabu wi'ugol mo kanko Allah andey Muhammad hiɗa e dow jikku mawnuɗo kono noon falamma kallafahu rabbuhu bitablighi risalati wa an yasda'a bilhaqqi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin ɓaawo noon Allah fawimo ɗo yottingol ngal ɗo nelal o fawimo kadi yo ewno goonga o wi'imo ewno oɗo goonga mo wonata yamireede hucca ganin ɓeeɗo sirkuɓe ara haajaka ko ɓe fewjata e ko ɓe gollata fada'ahum ila l'islam واستنكر القوم هذه الدعوة واستغربوا هذا الأسلوب الجديد وأنها تعني الذي لا عهد لهم به والرسول ينادي فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فأولا وذلك يولد بيودو إسلام ويوتنا دم في مودن سير باودو yimɓe ɓen fayti nduuɗo noddaandu ɓe añi nduuɗo noddaandu ɓe kesinɗini nduuɗo noddaandu ɓe inni a addii kesum a bonnitii aadaaji amen a addii ɗo huunde hawniinde iɗen anndi no taariha on hebbiniri yewtugol fii muɗum a senndindiri hakkunde ɓiɗɗo e baaba a senndindiri hakkunde baaba e ɓiɗɗo a addii huunde heyre a kominɗinii golle amen a addii ɗum ɗo a addii ɗum ɗo a addii ɗum ɗo ayi ɗum noon tawi ko noddaanduɗo ɓe woowa nenaaɗo hino nodda ɓe wi'a ɓe wi'e la ilaha illa allahu male ɗon e fa adraka alqawmu ma'ana hadihi alkalima wa annaha ta'ni alqada'u ala alihatihim wa sultanihim aljahili akhadhu yaftaruna ala man sammuhu min qabl annahu as-sadiqu al-amin
jon non ɓe faami ma'ana ngol ɗo konngol ɓe faami ko ɗum ɗo faali ko bonnutugol rewgol sanamoji maɓɓe ɗi bonnita aada maɓɓe o aada jahiliyi o hande kadi ɓe nangi fenugol e hoore makko omo ɓe wonno wiwde hankin ko as-sadiqul amin ko gonguɗo hoolaɗo e hande ɓe wattimo wa yulaqibunahu bi alqabin muftarayat wa yusayyi'una didda ad-da'wa isha'atun hum ya'lamuna adama sihhatiha qabla ghayrihim wa lam yatruku baban min al-makri wal makida illa tarakuha ha huwa al-Qur'an al-Majid yuhaddithuna an makrihim wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makrihim wa in kana makrahum litazula minhu al-jibal. ay hande kadi ɓe nangimo jammugol jammoje senandeje ɓe lollina kontor noddaɗo makko ɗum lollanɗe kanuɗe oɗo ko bilejo oɗo ko fenowo oɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo oɗo noon mo ɓe wonno wiwde hankin ko as-sadiqul amin ɓe gandi inde makko ko Muhammad jammede makko amin ɗum ɗon ko immorde yimɓe makko ɓen ina inde nde o okkano kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono way ɗum o noddiɓe ko lurri faale maɓɓe on ɓe nangi hande kadi heɓɓitagol ɗinkoyi bamba e hoore makko hono wonɗen yiirude hande naniren ni islamu on no jamme inɗe fof inɗe ayɓe islamu no wowla haalaji fof haalaji faalaɓe bonnude islamu no wowla haalaji fof haalaji jamma islamu hunde nde andanɗa hoorema islamu ko dandi ɗum e muɗum ko woɗɗiti ɗum e muɗum islam ko islamu goto o subhanahu wa taala wi'i huwa sammakumul muslimina min qabl allah kanko inni on julɓe o jammali jammore kono ayɓe islam ɓe giɗen nande ko ɓewni wowlude ko ɗum wona hande fuɗɗi wona hande artata ay ɓe accali dambugal e pilanji bonɗi e fewjoje kanuɗe si wona ɓe ƴewi e ngal ɗon dambugal oɗo ɓurana tedduɗo hino yewta en allah inni wa qad makaru makrahum ɓe eɓɓi pilanji maɓɓe kono noon wa inda Allahi makrahum andugol fi pilanji maɓɓe ɗin no ka Allah ɗum noon goni mawni wo kanko Allah o hajata an kadi jokkuɗo islam o wata haaji sabu subhanahu wa taala wi'i wa in kana makrahum litazula minhu ljibal hay si tawi pilanji maɓɓe ɗin dirtina e tello wata haaji ɗum o fatawakkal ala alhayyi alladi la yamut hoolor Allah tungolla islam maɗa on hay si tawi pilan goɗɗo dirtina e tello Allah inni wa inda Allahi makrahum suratu Ibrahim aya 46 ay fa aradu alayhi almal waljah awi riyasa ɓe weeɓitani nelaɗo ɓe noddimo ɓe inni siko jawdi faalaɗa men jonne tertoɗa ɗum ɗa siko jaahu faalaɗa men lammine e hoore arabu fof tertoɗa wowlugol ɗum ɗa siko hoore yaagal faalaɗa men jonne kono noon nelaɗo rewnoɓe yon waɗi nangen ka ñaamo an ɗo lewru ndun kanano an ɗo mi accitata ko komo woni e mun ɗo haa mi maaya ma ha Allah feññina ɗum ɗon e jungo am ولما أعجبتهم جميع الحيل أعددوا مؤتمرا خطيرا في زعمهم في الأيام التي أخذ المسلمون يهاجرون فيها إلى المدينة ولما ودعوا خطتهم وحزبوا أمرهم كشف الله السميع القريب أثر مؤتمرهم قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي nde ɗiɗa eɓɓoreji fof ɓe ronkuno e majji ɗiɗa filanji fof ɓe ronkuno e majji ɓe joƴƴini conférence e gite maɓɓe wolɓiniɗo nde julɓe ɓe nanguno tergol makka seno madina ɓe wallini pilan maɓɓe o ɓe heɓɓi eɓɓore maɓɓe nde subhanahu wa taala nanowo humpitiɗo on o wirti gundoji maɓɓe ɗi o inni anditinde ɓe nde eɓɓuno fi maɗa ɓe ɗo yedduɓe fiyoɓe soke maaɓe waɗe maaɓe yaltine allah wi wa yamkuruna wa yamkuru llah wallahu hayrul makirin
هذا وكانت المحنة على ذراوتها وقسوتها لا تزيد محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه إلا صلابة وتسميما. فليكن لنا في سيرتهم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. وربنا أفرغ علينا كبرا وتوفنا مسلمين. أيضا لو فوقنا ندادو مسكت جلدو سيدو جربو يجي فوق سيدو ستين يجي فوق سيدو هادي يجي فوق سيداني نلاد صلى الله عليه وسلم إوندي بمكوبين إلا صلابة وتسميما. سيوانا ستبول إنتبول إكو جوكي كو نيانده ونيانده سيدي تيارو بول يفو نون نون كلا نون نو sattendeje ɗin barmeji ɗin e wargoji ɗin dogiri e hoore maɓɓe ɗum ɗon dirtinaali ɓe ɗum ɗon yo wonan en enen musidɓe julɓe e oɗo nenaɗo e siira makko e ɓeɗo wondiɓɓe makko ñemtinal nabangal e jokkorgal laaɓungal noon hiɗen yelo ka Allah subhanahu wa taala yo hibbo e meɗen muññare o hunna en tawa koko o nandi en yen maayi e muɗum kon wala tamutunna illa wa antum muslimuna. hiɗen torimo yo ƴettutu en e nde ɗo jebbinaare. ɗum noon mawduu meɗen on no wirnoɗen hino yehi e geese ɗiɗi en anndati ɗen wawa kontinade yeeso ɗimmo ngon tawno jolde ɗen juuti e taa on woɗɗi. أي الثبات على الحق يوتين في منيار حري كوكو يدني اندو كتابو تقول هوري غونغا او نا غونغا او هيري كان كتابو تقول هوري غونغا او سنن إن من شيم المؤمن الصادق الثبات على الحق مهما كانت النتائج. ino tawa e maande ayi subhanahu wa taala hina himo wi simahum fi wujuhihim maandeji maɓɓe ɗin no e maɓɓe non hino tawa e maande julɗo gonguɗo e julɗoyadal makko ngal tabutugol e hoore goonga o no battane on laatori wo sakkitorde neɗɗo o ko on ɗum ko almawt ko mayde nde Allah wiyono jom maaye laawol Allah walla ka dande moɗon on maayay ɗum jon noon no battane o woni ɗum. وتاريخ الإسلام حافل بشخصيات بارزة ثبتت على دين الحق وأعلنت من أجل الحفاظ عليه الكثير. ثم تاريخ الإسلام ونهبني يمبئ يوتر في مود فيني tabutugol maɓɓe kaɗo diina gongaha e gerdugol maɓɓe e sattendeji heewɗi sabu defandugol kaɗo diina e aynitugol e kaɗo diina. oɗo sahabajo tedduɗo no wiye Mus'ab ibn Umayr oɗo عندما عاد من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة جعل أول شيء يفعله هو نزوله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. oɗo wiyeteɗo ni Mus'ab ibn Umayr nde o iwtuno Madina o ari Makkatul Mukarram o waɗi arande hunde ko golli ko jippagol makko kanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. falamma alimat ummu ghadibat alayhi ghadaban azima. nene makko nde anduno ɗum seytinanimo seytane mawnuɗo o wi'i bone maɗa ya aaqo ayo ƴaggalɗo mawɓe mum a accilan ɗo a yehi lebbi jeego ثم جعلت أول نزولك على ذلك السابع الذي فرق بين الآباء والأبناء وبين الأبناء والآلهة فقد عاب آباءنا وسفه عقولنا والله يا آب لن أذوق الطعام ولا الشراب ولن أجلس في الظل حتى أموت أو تعود عن دين محمد إلى دين آبائك وأجدادك فتركها Mus'ab وانصرف. fayti oɗo waɗi ɗum ɗo nene makko seytinanimo seytane mawnuɗo inni an jagguɗo a accinan ɗo lebbi jeego a waɗi arande ko waɗata ɓaawo
wattugol maɗa ko jippagol maɗa ka o ɗo feetuɗo ay golloɓe diina gollowo diina wona hande fuɗɗa weede feetuɗo na hande fuɗɗa jammede jammohoy onon e naɗo sallah sallam o koodaɗali ko wona andaɗata o wi oɗo sernduɗo hakkunde baabiraɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓe e hakkunde ɓiɓɓe ɓen e wowta ɗum e allaji maɓɓe ɗi o aybini mawɓe amen ɓe o komindini hakkillaji amen ɗi o wi komin jokki kon ko meere e kanko nene makko inni kon yo jagguɗo mi meeɗata ñaamete mi meeɗata njaram mi jooɗota ko e ley ɗowdi haa mi maaya ma haa yalta e diina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o wimo ɗum ɗo kanko yummi nene makko tawi tariha o wi en fataraka awan tarab o accino yummirawo o haɓani wa jalata inda annabi sallallahu alayhi wa sallam o yehoyi o jooɗi kanelaaɗo ñallal feƴƴi nene makko ñaamaali yarani ɗowdinaaki e musidɓe makko ɓe ngari hooreɓe golol makko ɓe yari enɗamɓe makko ɓe ngari ɓe inni yo accutu diina nelaaɗo kan o rutto e weltingol nene makko on ɗum o waɗi walakinnahu rafada wa aba o sali o woɗɗiti o woni saliiɗo hattinde e talagol falamma o sakata ala alhilal waqafa wa qal ya umma wallahi law kana laki mi'atu nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dina muhammadin ila diniki kuli aw la ta'kuli thumma tarakaha wansaraf falamma ra'at sabatahu wa sabra عادت وأكلت وشربت وجلست في الظل فايتي وني تمبرلين جوتي والي كانكو سراباجو owi ko ayonen mi wondiri yalla sina marno wonkiji temedere ɗiɗo fof yaltiri wonkihu ha temedere ha sakki toon ko yalti mi accitata diina muhammadu kam mi yaha e diina mon kam ɗum non ñaamuma wata a ñaam o accimo ɗon o yehi nde yummirawo hiwno tabitugol makko e muññagol makko e hoore gonga on o yiltiti o ñaami o yari o jooɗi ka ɗowdi eɗen anndi yewtere muɗum ari ka qur'anil karim ari eɗen anndi Sa'd bun Abi Waqqas yewtere mum nden ko ni ardi ka qur'an jon noon ɓayti woni yimɓe ɓe nangi wowlugol subhanahu wa taala wi ko wassayna l insan bi waliday ko hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan ne o wi noon kono wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wondire mawɓe maɗa ɓen no moƴƴi ɓe tampi fi maɗa ɓe yangike fi maɗa kono noon si tawi ɓe tinnike e wi'ugol ya accutu ɗoftagol Allah heedugol hakkunde maɗa e Allah fala tuti'huma wota ɗofto ɓe ɗum ɗon sabu an e Allah an e maɓɓe on fof ko Allah jeeyo on fof ko Allah tagi on fof ko Allah wurnata on fof ko Allah warata on fof ko Allah ñaawoy tawa ñande yawmal qiyama ne jon noon si ɓe wi ɓe heeda e hakkunde ma e Allah fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wondinore maɓɓe noon ka annaga no moƴƴiri kala ko wallirtaɓe fiyakuji aduna wallirɓe ko waajibi e hoore maɓe kono noon hakkunde ma e Allah na ya jaɓu goɗɗo ɓisooɗon ɗum subhanahu wa taala o andini nde tawno wowloɓe kan wowlay tun ay so acciɗo ko Allah faala ko joki woɗɗo faala ko woɓɓe mantete e woni ɗum ɗon ay innahu asabatu ala alhaq والصدق في الإيمان والقوة في العقيدة أي تندو ونالي سونا تبتغل إهوري غونغا e gongugol e hoore hoolare nden ko wino hooli kon ko goonga e tiidugol e ko fiɗi kon ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo si wona ɗum si o goɗɗo e men non o yani si wonamo Allah yurma wiyayno tun ko maɓe welto aynaren kadi fi ma'arakati Uhud جارت على الكافرين الدوائر في أولها وحين نزل المسلمون من فوق الجبل يجمعون الغنائم وخالفوا بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
فاغتنم الفرس خالد بن الوليد وكان حينئذ ما يزال على الكفر. أي نارين توكا fotoji sahaba e jihadi uhudi ndi nde yiltodirangal arno e dow heeterɓe ɓe ka ande jihadi julɓe ɓe jippi ka hoore sello nangi moɓugol jawdi ɓe lundi yamirore nelaaɗo sabu nelaaɗo wiwno ɓe wone ka fello ɗo hay to yii colli no ƴettamen wo taw iwɗo si wona mi nodda on ɓe iwi ɗon ɓe yehi kamɓe kadi moɓugol e wi'e maɓɓe ko wona moɓede ko ɓe lundi yamirore nelaaɗo nde ayi heɓi furta on oɗo Khalid ibn al-Walid tawi nde ñande kanko Khalid o serali himo e keedareyagal nden ñande o fewno nden ñande Khalid ibn al-Walid oɗo eɗen andi komo nelaɗo jammi wonde ko sayfun min suyufillah kanko Khalid ko o kaafa jeyaka e kaafaji Allah sorta ka fewtina e heetere ɓe ino ari e riwaya ñande go kanko Khalid ibn al-Walid e keeferoɓe fottuno e jihadi ɓawo naatike islam keefere on taynani inde makko wonde nelaɗo no jammi mo kaafa jeyaka e kaafaji Allah olandi Khalid ibn al-Walid ene ko kaafa iri ka kammo ari jippi ko kanɗon jonnaɗa ko ɗum waɗi si jammaɗa kaafa jeyaɗo kay kaataji Allah o inni o landimo ko fi hon ɗum ɗon hiɗa nodde ɗum ɗo on saayi o yewtimo kanko Khalid ibn al-Walid ko honɗum waɗi ha nelaɗo jammi mo nden ɗon yinde on ɗon keefeero mo darino e saffeewol heeferɓe ɓe himo haɓa fi keefereyagal o silmi ɗon e junngo Khalid ibn al-Walid o wontidi e militaire ɓe Khalid ɓen ɓe hucci e haɓugol heeferɓe ɓe on wonno Khalid ibn al-Walid kono tawi ñande jihaade Uhud ndin o seralimo e keefereyagal ngal ɓayti ɗum ɗon waɗi wa darati dawair ala almuminin yiltodiral ngal iwi e heeɓere ɓen arti e julɓe ɓe ɓayti Khalidu ƴawoyi ka hoore fello ari o yani o julɓe ɓen o wari ɗon ɗuuɗuɓe ko yehi 90 ha nelaɗo barmina e lollina heefere ɓen lollini maqtal annabi wonde nelaɗo warama wa kana Mus'ab bun Umayr yahmilu raya ali Mus'ab bun Umayr imo jogii darapo julɓe ɓe ɓayti o nani fatagol nelaɗo o sonki tawi darapo on no ka jungo makko o jangi oɗo aya ka subhanahu wa ta'ala wi a'udhu billahi minash shaitani rajim wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul muhammadu wona aliti wona nelaɗo accinoke mo nelaɓe ɗuuɗuɓe tawi o dari ɗon himo haɓa heeferɓe ɓe fa ja'ahu al-kuffar wa qata'u yamina heeferɓe ngari tawi moɗon taƴi jungo makko ñaamo ngo o ƴettiri darapo on jungo nano ngon imo fillito oɗo aya ɓe taƴi jungo makko nano ngon o jogitori darapo on yani kunte hedditiɗe ɗe on saahi ɓe soppimo ka ɓernde makko ɓe soppirimo kaafa kan ka ɓernde makko e o yani o cikki darapo on ka leydi o waali ko sahindinaɗo darapo on no dari o yani e sengoley darapo on o maayi ɓayti jihad ndin timmi nelaɗo yiltitike heefere ɓen yehi nelaɗo jippike hino ɗaɓɓita ɗimmoɓe muɗum o tawi Mus'ab bun Umayr himo ka takko darapo juuɗe makko ɗen ko taƴaɗe ɓandu makko ɗum ko holɗum yeeso makko ngon hino fofo ka leydi ƴiƴan hino yalta e makko nden ñande nelaɗo ndaarimo ha kanko nelaɗo o wulli o inni wallahi mi yi'aali ɓandu ɗatirdu wa ɓandu maɗa ndu mi yi'aali yani welɗo uure ngol wano maɗa e coñci maɗa ɗi hande noon miɗo sutima ko a holɗo ɓandu ko a fofiɗo ka mbullaari ɗo si tawi woni hoore maɗa nden suumama ko ɓorniɗa kon koyɗe ɗen yaltitay si kolɗe ɗen suuɗama hoore nden yaltitay nelaɗo yami yo hoore makko nden suumire coñci ɗi o ɓorninoɗi ɓe suumira ɓandu hedditino ɗum ko wiyete kon bi banatil azhar kaaki ɓe taƴi ɓe suuɗiri ko hedditi e ɓandu makko ɗum ɓe sorrimo no o wayi noon ɗum no yurmede Allah yowne makko ɗum ɗo wonali si wona tabitugol e hoore goonga o en tawi nde ɓe taƴino junngo makko ñaamo ngon ɗum yiltitano mo joni mi barmi koye mi jogumi hoota yilti ɓe taƴi junngo nano ngon ɗum yiltitani mo ko nde ɓe soppunomo soppande warayde mo o yani o cikki darapo on o faati kale darapo
haray hiɗen tori subhanahu wa taala yo o tabintin en e goonga o haray ono noon kadi woodino sahabajo e fewnoniraaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo kadi tawno ko miskino mo wiye Julaybib oɗo o yehi ñande goo ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo ene simi maayi e ngal gonɗinal ngal mi woni e muɗum ɗo allah naaɗa ilangal janna nelaaɗo maaki ko noon woni o maaki ko fii on ɗum ɗimmoɓe maaɗa ɓen simi yehi ƴamugol ka maɓɓe sabu komi waasi ko ɓe okkataala ɓiɓɓe maɓɓe nelaaɗo maaki yahu ka gorol kaariwol yeetoɗaaɓe nelaaɗo allah on no hiwrooɓe imo yeetooɓe yoɓe okke ɓiɓɓe maɓɓe ɓee o yehi o yottinoy nenal ngal ɓe jaɓi ɓe okkimo gooto e ɓiɓɓe maɓɓe fayi wari o waɗi feera on wori o rendaali e ɓeyngu makko o nani noddoowo jihaadi hino nodda o acci ɗon ɓeyngu makko o yalti ka jihaadi o yehi kanko neɗɗo on fayti woni jihaadi lillanni nelaaɗo landi sahaba en ko hombo hatti ɗon sahaba en wi'i min yi'aani kaari e kaari kono ɓe wowlaani fii oɗo neɗɗo sabu o wonaano anndaaɗo hakkunde maɓɓe sabu wonaa o joginooɗo goɗɗum nelaaɗo wi'i min kadi mi hattike kaariijo mahin ɗaɓɓitoyen nelaaɗo sallah sallam ɓe yehi e nder ko ɓe ɗaɓɓitata kon ɓe tawi oɗo sahaabaajo yimɓe jeeɗiɗo himo waali hakkunde maɓɓe jeeɗiɗo e heeferɓe himo wari himo waali takko maɓɓe ɗon nelaaɗo ƴetti towni hoore makko nden fawi ka buce maɓɓe kamɓe nelaaɗo ɓe wulli yeltiiɓe mooti sahaba en wi'i nelaaɗo a waɗi ko hawni a wulli min yi'i kadi a mooti nelaaɗo maaki mi wullu sabu sertugol lan e oɗo musidɗo am mootumi sabu ko yi'umi pilaati makko on ka aljanna yejumi hoore an nden sabu mi yi'i ɓeynguli makko ɗin e huuru layni en ina faala jippaade wona hakkunde coñci makko ɗin e ɓanndu ndun ƴawda e makko kaare ɗum noon en tawi pilaati jeyaaɗo on ka allah innama yakunu bittaqwa wattabati ala alhaq ko hokkata neɗɗo darja ka allah ko goonga on hulgol allah ngol e tabutugol e goonga o ɗum waɗi subhanahu wa taala wi ka deftere makko teddunde e suratul hujurati aya 13 inna akramakum inda allah ko atqakum ɗum noon musidɓe julɓe faya laytana nata'assa bi hadihi nnamasuji ra'i'a fi sabati ala alhaq in wa adamu tazahzuhi an mahma kanat alaqabat wassada'id fatatahaqqaqa amaniyuna wa tusanu hurriyatuna wa tuhfazu kara'imuna wa nanalu a'zamu al-ajri yawma al-liqa' yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim haranon musidɓe julɓe en ñembinayno ɗiɗo misaluuji hawniiɗi e hoore tabutugol e goonga on e waasude dillugol noone woono sattendeeji ɗin wontiri yeeso noone woono sakkotooɗi ɗin wontiri yeeso harano en tabitayno e gollugol oɗo islam no nelaaɗo sallallahu alih wa sallam wi'iri noon no o golliri noon waawen haƴin inde yelaaji meɗen ɗin heɓen ko faalaɗen ko hay subhanahu wa taala wi'i ko golle ɗen wonaa yela o laysa bi amaniyikum wala amaniyu ahlul kitab lakin man yamal su'an yujza bih ay wona yelaaji ɗin ko golleji ɗin ɗum ɗon hara noon en hulay allah tabiten e goonga on ɗum ɗon en waawayno heɓude faaleji meɗen ɗum noon ndimu meɗen ngun ngu ayne teddungal meɗen ngal ngal tabita nde tawno inna akramakum inda allahi atqakum walillahi li'izzatu wa lirasulihi wa lilmuminin teddungal ngal ko wonande hulɗo allah ɗum noon teddungal ngal ko allah woodani e nelaaɗo makko on e gomɗinɓe ɓe tawi waawen hawroyde e allah ñande yawmal qiyama tawa no woodani en ko ɓuri mawnude e joddi ñande nde anndanɗa hoore ma nafata e muɗum jawdi wona ɓiɓɓe worɓe si wona o garduɗo ka allah bi qalbin salim ɗum noon hannde musidɓe julɓe sattendeji ɗin ko ɗin ɗon woni ko siiwata worɓe ɓe sendidira si tawi sattende waɗi worɓe ɓe on ta e ngorgu anndoto ko on woni gorko ko sattendeji ɗin woni ko siiwata sendidira worɓe ɓe ɗum subhanahu wa taala wi'i jarrabuyeji ko adila ɗen heɓi kon ko wala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu
wala ya'lamanna al-kadhibina loko go inni wala ya'lamanna al-munafiqin Allah subhanahu wa ta'ala o wala idon don ha gongu be ben e laatiji be ben gongu be ben e tenawo ben certa dum non ko embere muññagol sattendeji ɗin woni ko himmeji ɗin peesirte ko ɗon andata ɓurdal worɓe ɓe woɓɓe goo fotata hay hunde peesata gabitawol tontoniɓe woɓɓe goo wona hay hunde woɓɓe goo